Ovogodišnje bijenale umjetnosti minijature Bosne i Hercegovine je karakteristično po tome što ima veliki broj autora sa velikim brojem dijela. Zapravo ovo je bijenale pokazalo da je interes umjetnika za bijenale inače zaista izuzetno veliki jer je mnogo veći broj došao i radova i umjetnika za bijenale nego što je to večeras izloženo. Razlika je zapravo u tome što je selekciona komisija odabrala one radove i one umjetnike koji pokazuju šta se to u savremenoj bosansko-hercegovačkoj umjetnosti može u ovom trenutku sagledati. To je vrlo bitno za neki presjek dvogodišnji šta se to zapravo događa u bosansko-hercegovačkoj likovnoj umjetnosti, posebno kad je minijatura u pitanju. Ovo bijenale je pokazalo da likovni umjetnici sada minijaturi posvećuju daleko više pažnje nego je to bilo do sada. Minijatura postaje nešto što je važno tim likovnim umjetnicima jer opredjeljujući se za slikanje minijatura, umjetnici pokazuju interes za ovaj vid likovnog stvaralaštva, posebno kada jedina manifestacija u Bosni i Hercegovini, kao što je ovo bijenale, postoji i oni nemaju nigdje drugo mogućnosti da iskažu taj svoj odnos prema likovnoj umjetnosti kao što je to večeras na ovom bijenalu. Zbog toga je bijenale važno jer objedinjuje veliki broj likovnih umjetnika iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i dijaspore naravno i to je ono što ovom bijenalu daje posebnu draž. Znači ovo je bijenale bez granica, bijenale sa umjetnicima koji nam dolaze iz 50 gradova, odnosno 50 mjesta iz Bosne i Hercegovine, veliki broj umjetnika, preko 270, veliki broj dijela, preko 570 i zaista jedna izuzetna likovna manifestacija kakve nema na prostorima Bosne i Hercegovine. Ovo je praktično jedina likovna manifestacija na kojoj zaista izlažu likovnjaci iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Poseban žiri od 5 članova bira najbolje radove u 4 selekcije. To je slikarstvo, nagradu je dobio Mensur Porović iz Sarajeva, to je grafika, nagradu je dobio Sead Emrić iz Bužima, zatim crtež, nagradu je dobio također Sead Emrić iz Bužima, zatim je tu skulptura, nagradu je dobio Nikola Vučković iz Širokog Brijega, zatim tu je nagrada Aleksandar Aco Adamović koji je dobio Muhamed Bajramović iz Zenice i tu je naravno Grand Prix bijenala koji je opet dobio Nikola Vučković. Rekao bih da naš zadatak žirija je bio samo relativno težak, zato što je pregledanje radova koji su prispeli za ovaj jubilarni bijenale, 5. po redu, bio takav da nas je impresionirao prije svega kvalitetom. Išli smo od jednog do drugog grada, pregledali i konačno došli do zajedničke odluke koja je bila kod svih slučajeva usaglašena u tolikoj mjeri da nije tu bilo nikakvih problema. Znate, minijatura može po svojim malim dimenzijama djelovati monumentalno. Prema tome, radovi koji su došli na ovaj bijenale zaslužuju svaku pažnju i stručne javnosti i široke publike. Ja već 5. godinu, znači peto bijenale kako učestvujem, ove godine sam dobio nagradu što mi je drago, mada mi je drago prije svega se pojaviti ovdje na ovom bijenalu koji je jedan rijetkih u ovom regionu naravno. Pojavio sam se u slikarstvu i dobio sam u kategoriji slikarstva nagradu, pa sam zastupljen i u crtežu i znači bavim se i sa tim drugim tehnikama. Hoću da kažem da je ovo jedno veliko iskušenje minijatura. Inače radim i na formatima veći metar sa 30 ili metar i po sa metar i po i tu se gestom razmašem tom energijom koju imam u sebi. Sad je to sve trebalo smjestiti u 10 cm, tako da je to malo bilo problematično, ali izgleda da sam uspio.
Tako da taj neki trenutak likovni treptaj uspio sam prenijeti slikarski na ovu minijaturu koja je ovdje na ovom bijenalu. Dodijeljena je Mensuru Boroviću, akademskom slikaru iz Sarajeva. Se želite obratiti? Evo, možete. Ja samo da se zahvalim Tuzli, da se zahvalim svima vama. Nisam prvi put ovdje i uvijek se lijepo i rado osjećam i odazivam. Hvala. Hvala lijepo. Ovo su skulptorski poljupci, ništa više, i prijateljski. Čestitam u srce.